Kirigaja iri hona gitio kinene ge kunyita ugeni methaini itu ya mohoro ni mwihoko wako Nduati dia thayo guku ni kwa Muthingi TV tukiugaga ni kihumo gia gutherema tariki ni 28 naguo mweri wa 10 mwaka wa 2022 jitikiria gumenyithia mariko theini iria iri kwa mohoro gakihoka Nduati dia thayo mohoro maitu na njira ithiranite mathayo mwena ni cia nuthu na ni cia Hwai-Ini na koguo gakihoka ni tugutwarana nawe owega thina mbere na kwaniria nani kuria mwena wa Facebook @Muthingi TV kuria mwena wa page ya kodeta mundu kiumbe Kariuki wa Nduati wanyandikira ndomereri nguhi ni gukorwo ngikumenyithia mohoro maya na njira ithiranite. Tukianjiriria mohoro maitu ni ate muthia abunge ni mahitukirie Penina Malonzo gutuika minister wa ugendi na guteaniria ikinya riria ria thugunditwo ria kumutua kana ria thugunditwo ria kumuikia nja ikinya riri ria teanirio kana ikinya riri rikinyanirio umuthi ni abunge no gukiririkanika ati Penina ni kitio nja ni kamiti ria yathondeketwo ni President William Samoei Ruto ya gukorwo igithurima maminister aria megukorwo makiorera matamu ma wathani na aria mekumuteithiriria hari thirikari yake mundu ugwitwo ti Penina Malonzo umuthi ni akorirwo kihitukio na gikeno na ndohio ni cicokire kurumirira reke twamukire ripoti ino. Pursuant to the provisions of Articles 152(2) of the Constitution and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of the Honorable Penina Malonzo OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Na turio ripoti-ini igi Penina ni ati ni kugeire na ndohio na ngemi kaunti-ini ya Kajiado na ni thutha wa Penina Malonza kuhitukio ni kamiti ria irathurimaga maminista na aria maracaguritwo ni President William Samoei Ruto muthi wa keri ukiumia kihituku kamiti no ni yareganite na kuigiririka kana ni yareganite na Penina mekiuga ati ndari na uigiriki muiganu wa gukorwo gitungata bururi-ini ari ta minister no na gukiri uguo atumia ni macokerie President Mugathe William Samoei Ruto ngatho makiuga ati mari na witikio munene na wathani wake na oho makiuga ati William Ruto ni ataburite wathani wa atumia reke twamukire ripoti ino na njira ithiranite. Mimi ninafurahi nimefurahi sana. Wacha niseme kwanza tunasema asante kwa president wetu juu aliona ni vizuri aidhinishe mmoja wetu. Na kama mnajua Wakamba si ati tuko juu, tuko wengi lakini we are still a marginalized community. Na wacha niseme tumefurahi sana. Jana karibu tumekuwa na amaki kidogo kusikia ni kama wanaenda kutoa Penina na tulikuwa hatujalala, tumesikia vibaya sana. Lakini leo vile tumesikia saa 7 wainue juu, wafike level yao. Ile iko tulikuwa tunaona jana Penina Malonza alikuwa amekataliwa. Na kwa kusema ukweli jana tulikuwa tumeshika roho. Na tulikuwa tunasikia kutetemeka. Lakini kwa siku ya leo vile tumesikia furaha sana. Ameidhinishwa President William Samoei Ruto. Tumekuomba kwa hiyo nafasi umefanya. Kusema ukweli hatutawaisahau. Umesema unataka Wakamba. Kusema ukweli tumefurahia na tumekupea heko ukiwa hapo huko. Alama kulaza Penina kauma. Kusema ukweli tumefurahia na tumekupea heko ukiwa hapo huko. Alama kulaza Penina kauma.
Tukiuma ndeto-inĩ ĩgiĩ gũkũngũĩra gwa kũhĩtũkio kwa mũtumia mũmbunge na ũrĩa ũgũkorwo agĩtungata arĩ ta minista nĩwe Penina Malonza, tuthiĩ nginyanagia magoti-inĩ nĩ atĩ igoti rĩa kahawa kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ rĩrekereirie kana nĩ rĩtĩkĩrĩtie mwena wa thitango gũthiĩ na mbere na kũhingĩra maabitha a borithi na makĩria SSU na arĩa makuruhanĩtio na njũragano gwa kahinda ga thikũ ingĩ 30 ciũkĩte nĩguo ũthuthuria makĩria ũkorwo warĩkia gũtabanio ana ya makuruhanĩtio na gĩkuũ kĩa andũ erĩ kuma bũrũri-inĩ wa India nĩo Mohammed Said Saim hamwe na Zulfaq Ahmed hamwe na ndereba wa taxi na ũrĩa wamakuĩte mũthenya ũrĩa gĩkuũ kĩonekanire. Can it therefore be said that after investigating the complaints and misconduct against police officers, the IAU cannot take such officers to court? I do not think that is the correct position. The IAU is a unit comprised of police officers, right from the director to others of lower ranks. Section 87(2)(a) clearly grants the officers powers to investigate complaints against police officers. It is only after investigations that the unit may conclusively decide whether a